Adlaw gagayam na bara kablaaw para titunggal may say tinaragsak nga oras kan aldaw yo amin nga wan labas. Welcome kayo manan nga agbuyak ken nagdangag iti kabarbaro a kapadasan ti may sakabsat dito'y drama aman ng biyanang dito'y YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsakbay ti amin makablaaw mampay ni Michelle Shin dita Paris, Rodrigo Garcia dita Muñoz West, Rojas Isabela, Nelly Cortez ken Vicky Oribelo. Kastimanti ko na ni Kabsat Delpin sa Napudno Anagan. Dir manang biyanang, adabaak nga ulitig ko kat isutid idulwag. Nakunak ti kastata kayat ko titumulad kan kwa nang agbaak abaro, tangamin mabuteng iti responsibilidad. Iso ano mabalin, jak kayat agpamilya. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Oy, Usay, agsukat ka taing kaman arman ni Lourdes. Ha? Rugyan dakman ako na akong nanang. Apay, kaskarina ayat agaram. Ay naman no tawan maun, dandan 40 maun. Malakayan kan abaro. Apay kayat mo, ti may tulad kan ni Uncle mo Adilpen. Idol ko nga ron niyang kaldelpin nanang. Bye-bye amon ta asawa. Kita nyo man ti biyag ni uncle kaw. At nagragsak mo't lata nga ure awan asawa na. Wen angem sayang ti kinataer mo no di mo iwaras ti pulem anak ko. Kan kayat kumutan ti maadaan iti apo ko. Naimbagpay ka niyan ti Matilma tadon dagiti apo ko na. Basta jak mga asawa na nang. Awan iti bokabularyok na ita. Aho, pat-patyem ni nanang mau. May mayat ka na iti agbaak kaanakan. Awan problema. Nakita anak, strike inihuirak ta awan sausawair. Awan manglapen kanya kiti sa di naman nakayad ko apapanaan. Uwan nga rod naragsak kayo mat anabaakan angkel. Kan may sa, pakaibaludan ayat agbaak kat saan mat. Daita nga rod ka, awan madagas na no agbaak ka. May mayat kit di ako nakmanain. Sa tuladan nak. Unang kal. Pilitin nak ni nanang nga agaram. Sa mga sawa ak kanon. Hanggang, manjak. Jak kayat ti maadaan iti responsibilidad ang kal. Sugsug ka matalaklakayan. Di mo man sugsugan di ka anak am ngagbaak si Kadilpen. Imbis ang mga asawa saan ta durdurog ang mangamin ngagbaak. Ay namanang. Kasano ko mga asawa kat awan mat nobya na. Awan interes na nga agaram. Wen ta durdurog ang mangamin ngagbaak. Imbis ang madanak kumamatan iti apo ko. Sapay simang pa ni Lourdes manipod abroad. Nabayag ija abroad, isa nagawid ta madanagan ka now. Ang mga numabakitan abalasang. Isong agbirbiro kano iti pakiasawaan na. Apay, saan ang nagsapaw iti foreigner iti abroad? Pilipino sigurot kayat na Di na kayat ti sabali alahay. Ni Jose Kuma. Di na mo kayat ngarman. Di mo pilita no talaga di na kayat. Awatam tigasat ti anak mo no talaga nga agbaak ti kayat na. Ay, sayang di kinagwapo na. Nagwapo pa'y magyam. Nagugwapo kan nagpipintas ko madagitag balin nga pukok to. Anyat mabalin mo nga no agbaak ti kayat na. No kayat mau di mangampun kay tagbalin nga apo kaom. No mabalin ti mangampun iti ibilang nga anak. Di mabalin mo't nga raw ti mangampun iti agbalin nga apo kao. Nay, nagawid ka matgayam amaur ka anakan. Uwan kan, tabi na unak tinobyak nga agbirok iti agtrabaho iti balayda. No kasta, agpaaramid kayaw iti balay ka anakan. Balay tinobyak, uncle. Kurang namin ti agtrabaho. Iso nga umayak agsapul man dito'y lugar tayo, uncle. Siyak nga ingata. Mapalain. Napigsaak pa'y mat nga agtrabaho. Kaya't yu ayaw, uncle. Ba kayo ta karpintero kayo mat. Kaya't ko atanay, awan makukwarta di taoy. Awan pagtrabahuan,
Tay madumot tan ti karpintero dito yung lugar tayaw. Kinatap no mapadasak mamay ti umadayaw. Sige nga rod, Uncle. Agluwas tayon to into no may alawas. Ang agsapulak pa'y iti maysa, wenno dua. Padasam nga ibagakan ni kasinsin mo ahusay. Padak nga awan trabaho na dayjay. Wala niya. Mapanak man nga agpaiso iti balayda. Dayto ti balo na matwalyam anak ko. Tay toothbrush mo amang an numalipatam. Uy nanang naalakon. Nay, agsingsingpot kayo iti papanan nyo Di kag barbartak ijay. Kat pagyanan nyo ijay ngay. Wano agistiin kayo ijay pagtrabahuan nyo. Adda ka no agpapaabang iti per kwarto iti karuba da insan amor nanang. Dakkel aya abalay di aramidan nyo. Agbayag kayo nga ta ijay. Jak amo nanang. Mamuak no ano da kami ni jay. Ay, sayang. Addan agar-aram kan ni Lourdes. Si kantumo ngamin. Amang ano aklunan nanday jay. Ay katbayan nyo ano aklunan na tapno makiasawan. Si kakumangamin tinangaram kang kwana. Nobyam kumaitan. Agkasar kayo kuman. Saan man na kita ti pabalon nyo kanyak nanang? Apay, aya apilitan dak ang mga sawa kat jak nga rod kayat. Talaga siguro agasat ko ti agbaak nanang. Ala, Uncle. Insan Jose. Agdiretso tayo na ijay pagabangan nyo. Ta na ipareserve ka nung tinobyak da ijay para kada kayo. Nawati-wat mo't gayam ti biyahe tayaw. Talaga kasta ti first timer, Uncle. Ngamno agkarabiyahe kayon ton, kasla nagasidigto na. Ala, mapantay nga rodan tani, kayat kon ti agid da. Makabanog mo't gayam ti agbiyahe. Anyat makunayo dito pagabangan nyo, insan. Mayat insan, iso na lang da medyo basay. Anusan yun, insan? Ta daytoy ngamin ti kalakaan na pagabangan ditoy. No nalawa ti kayat yo, ay dakdakkel mo't ti mabayadan. Ala, dahil ito'y latan insan. Sana bale, ta kompleto kayo iti kagawaan ditoy. Adda paglutuan nyo, plato, kanda dumapay. Naimbaglakit din ata, kompleto da iti kagawaan. Sapay awan binalon mi apaglutuan. Ang sa dino ngay dito, iti balay ti nobyam insan. Dayjay mano, makitam jay nalabasit ti bubong na abalay. Jay green ti gate na. Ijay mo't abay na, jay ipaaramid mi, abalay mi. Asidagmat gayam dito insan. Okay, kaano kami nga rodamang rugi nga agtrabaho ngay? Inton bigatan, insan. Aginana kayo ita. Hello! Na kayo gayam ti kabarbaro a borders mi. Ay, wine, madam. Anyat nagnagan niyo ngay. Siyak ni Delpain. Siyak mat ni Jose, madam. Agulitag kami. Wen ka no nga rod. Kasta ti imbaga ni Amor. Kabagyan na kayo ka no. Ay wen, siyak gayam ni Inkarnasyon. Diyak kaya tinaariwawa borderan niya. Mamang, ada parcel mo. Ala, bayadan pa'y laeng, anak ko. Nay, anak mo jay napintas abalasang, madam. Wen, kakaiso na nga anak ko. Konsolasyon mo, tinagan na. Encarnasyon, ayan mo. Adak nito'y, nanang. Nay, sino mo't na dya? Bakit nga madam? Nanang ko, ni Sean. Nay, Siyon, mahilig kayo itinagan nga dasyon na, madam. Si bibiyag pa'y gayam ti inayo, madam. Wen, pulimi nga minti atid doog tibiyag na. Iso nasuro ka na nainti titawan ni nanang ko. Si bibiyag pa'y lang. Agkakaro pa kayo mo't atalaw, madam. Katalaga akasta. Encarnasyon,
Aya ba man ni konsolasyon? Sige, panawan kayon. Tainak man kita ang tipok-pok ka o jay inak. Smiling face mo na dyan, lady tayo, anya, uncle. Well, nga raw. Kasi na nga talata nga oray agong ungay, nakaisim nga talata kaanakan. Diyak amo, uncle. Ang agkakaingas da talo niya. Well, nga raw. Patinaganda agpapada. Hello anak ko, kumusta kay ditan ngay? Kumusta ti trabaho yaw? Mayat na lang. Ngamnay, pasensya kay pala nga, tanay. Di kay pa'y mapawitan iti kwartayaw. Nagrigat ti agab-abang. Apay, agbayag kayo dita aya anak ko. Kaano amalpas yu ti trabaho yu dita syudad ngay? Dakkel ker aramidan mi abalay ti nobya ni insan amor na nang. Amangan no mabayagan kami dito eh. Kun numalpas mi ti balay da, adda ka naman sa bali a pagtrabahuan mi a construction. Ay, kastaya. Una nang. Iso na pasensyaan, di kay pala mapawitan iti kwartayaw. Tanay, agbayad kami pa iti abang may. Nala, sana balen. Di nakpagdanagan dito, tadama kwartak. Ang apay, awan day opyo aya. Di kay pa'y makaawed. Adamat ka di, ang masadot kami nga agawid ka ni Uncle. Agina na kami lang na. Nalang arod, agan-anad kayo akanayon dita, anak ko. Jose, kaanakan. Adaman nadlaw ka, itilan lady ta. Kanayon nakaakitain. Kasla kursonada na ka. Anya? Tila'y bagbagayo mo, Uncle. Da kayo ati kras na. Tapos aray padigwan na kayo iti masida. Ay, sika, ti kursonada na. Ang amam kaanakan. Napintas man ti agtrabaho dito isunad no adabukod mo abalay. Una, Uncle. Tapno awan paggastusan nga abang. Nagswerte daw iti adabalay na dito yan niya, Uncle. Bagi talatan ati umapapal. Tawan mo't balay ta dito. Ada pamuspusan, tapno makabalay ta dito, kaanakan. Ha? Anya ko ma, Uncle? Armem jelan lady ta. Anya? No armem na jay. Sigurado nga klonen na ka. Nagtaer ka, kaanakan. Manjak, di mo't nagtulag tayo nga agbaak tayo. Ay, lipate mo na itatulagan ta kaanakan. Armem kit day ni Madam Encarnacion. Tasyak mo jay anak na ani Konsolasyon. Paliktad mo tangkol. Da kayo jay inaa, tasyak mo jay anak. Kasanaw no si katikayat jay ina. Di nakayat day jay. Nakarkaron adi na kay kayat jay anak na, Uncle. Da kayo ajay ina, tasyak mo't jay anak. Sige. Kaano nga raw na rugyan ta ti agaram? Ay, no maasawa ta dagi jay. Adanton balay ta dito isyudad kaanakan. Saan la balay? Pagabangan pa'y Adadagos income ta, Jose. Madam Encarnacion, sabong parakin ka. Ha? Apay nga ikan nakiti sabong, Delphin. Nagpintas ka nga, men. Nagseksi ka. Nagbanglaw ka, naglapsat ka. Ha? Si Kamat, nangaw kagayam, Delphin. Saan nga ang angaw ti ibagbagak, madam? Agayatak ngamin ken ka. Anya? Sapay kumaata at danamnamakken ka, Encarnacion. Oh, sige, tapanunutok pa yan na imbag na ita. Tingiting, tirik na, tanarigat ti agdardarasudos, Delphin. Awan ko mabalak ko ang makiasawan kat.
Tangay adda ka na ilawan na nagarmanin kanya. Ala, ikan na kiti panawan ko amang tigiting itirik na. Iti kasta kinataar mo, awan pailat nobyam. Kasla jackpot dyan, Ose. Adan sama asawa mo. Adon sapay tiputot mo. Asus, patyan na kumakonsolasyon. Awan pa'y nobyak since birth. Itaak lang nga agaram. Naimbag nga rod atan ay kanak pa ititurad nga agaram. Ay ayaten ka ngamin at talaga konsolasyon. Ala, kasla ka babain mo. Nagtaar ka, Jose. Kat nagpintas ka mo't Agbagay ta. Isu nga aklunan na ko, please. Ala, di nakdagdagan ang mga klon kang ka, Jose. Agpanunot akpay mata. Kan damagak pa'y kini mamang kono kayat na makiin na yatak ka. Apay adamagan pala ang kat adamot kan bukod mo apanunaw. Basta damagak pa'y kang kuana, Jose. Kano kayat na, di sige, aklunan kanton. Ngamno di na kayat, pasensya kan. No kasta, agar-aram kada kayo ni Tata Delpin, mamang. Wan, anak ko. Kat, damagak man kan ka, no, kayat mo ang makiasawa ak manan. Akat, ada kada kayo dayta, mamang. Ta, adamot damagak kada kayo. Ha? Anya dayta, anak ko. Kaya't yung kadi makinayatak ka ni Jose. Nagaram ngamin kanyak. Kat mariknak mo't nga adda pa naghayat ko gangkwana, mamang. Sa bagay, no makiasawa ak manan, kasanukan, awanton kadkaduam. Iso wanan palubusan kan ang makiinay at konsolasyon. Tapno addan to kadkaduam inton asawaan na kon ni Delpin. Taplano kon nga klonen iti kabitan na panawan. Uncle, inaklon na kon ni konsolasyon. Talaga? Ay, uray sak Jose. Inaklon nakmutay ni inkarnasyon. Aya, ay, mayat nga rod ano kasta, Uncle? Ano, naggidan ta nga inaklon da nga gina. No adda ko mapay abiyag ni Lolom akat armen namat jay kabakitan. ay, nakanakan. Saan tantaon nga agabang? Wan nga rod, Uncle. Naghasat ta, saan data pinarigat dagi dyan nga gina. Hanggang di datanto nga ta pagabanganan, Uncle. Apay ko mapagabangan data. Karelasyon ta nga rod idan. Ikasartakit di ko maidan tapno dakdakkel ti karbengan ta iti sanikwada no bilang laang. Unang awan met kwartata apang kasarta kadakwada, Uncle. Ay, oresanan ta sagana. Basta agpakasarta yung latan. Bayam, tay bagak tunay ta kani inkarnasyon. Insan, di kay mat imay nagtrabaho di kalman. Ay, kwa? Si madot kami, insan. Saan kami nagtrabaho kani, Uncle? Anya? Apay ngay? Basta, agina na kami pa, insan. Sumapol kayo pala iti kasukat mi nagtrabaho. Apanan nyo ako na yaw, inkarnasyon. Agawid kami ijay balay da Delpin akaayan-ayat ko, nanang. Kat ni konsolasyon ngay, ikuyog mau. Wala. Ta sumurot matan ken ni Jose at nobyo na. Di panawan dak dituyan ngagmay-may siya. Apay nga minanakiayan na yat kayo pay lang. Pati anak mau. Apay nga intulok mo nakirelasyon kat among mat nga. Ay! Di kayon sumanaon, nanak. No kayat yu ti sumurot. Agimpaki kayo matan. Ta ikuyog da kayo. Saanan? Nagbati akaw. Masadutak ngagbiyahe. No kasta. At dan nobyam, anak ko. Wala nang.
Kadwak nga rudan ang nagawin ni Konsolasyon. Naimbag nga oras yun, nana. Ay, kastamot, balasang ko. Malala, agina na kayo pa'y Tay nakmangisaga iti merienda. Ay na, kinala at nakanak ko. Adam gayam nobya mon. Nagsaya atin. Ala, jak na ala di agas ko, Jose. At di may sa abag ko. Nabati di may sa abag. Anya nga agas aya, Konsolasyon. Ang mga no aday duldulin ni nanang ko. Ala, ay kasano day to yun. Masapol ang makatumarak iti agas ko. Sa baling amin nga agas dagijay. Apay, anyat ag-agasam aya, darling. Kwa, jay man kisiw ko. Ha? Adda ngamin sakit ko akisiw. Masapol ajak langan ng tagtumari ti agas ko. Anya? Agkasartan inkarnasyon. Oray awan saganan basta makakasarta. Ay, kayat ko, Pagkaragsakak ano kayat nak nga ikalay sa Delphin. Mabitlaan. Ninanang ko ti umawawag. Hello, Nanang! Hello, Inkarnasyon! Agawid kayo! Tanay, adaman dagijay taga-bangkaw! Alaan na kano ti balayan! Anya? Baybayan yun alaan dan. Makaumamot dagita at tao. Kadi awan pag naadan dayon! Kadanya nga rod. Talaga akasta. Katsak ngay! Papanak ngayon anak ko! Ala. Taumay da kayo sukunin dita. Kunak ngamin na sumurot kayo kada kami. O sige. Agimpaki kayon. Taumay da kayo sukunin. Bye. Anya di ko nam nga alaan da, inkarnasyon. Jay balay mi. Nakautang ak ngamin ni tidakalagatad. Kat in collateral ko, jay balay mi. Ha? Nagporsyento ni tidakkel jay utang ko ta. Diyak nakabaybayad, Apolos. Iso baybay akon Ha? Ay, lokasta. Ay, pag naadan yung arudan nga, no alaan dan ti balayaw. Kat dito'y balay mo, Delphin. Sana bale, tagasawatan ton. Ha? Inaksukunan ni nanang ko, takaasimat. Agnaad mo na dito'y balay mo, anya. Sana bale kan ni konsolasyon nga anak ko, taadan ijay balay da Jose. Nakasiguradon iti pagnaidan. Angkal, nana inkarnasyon, ni konsolasyon, in kay kitaan. Apay ti anak ko! Agkis-kisiw na. Jak amo ti aramidag. Anya! Ay sus! Amang ano nalipatan na tinagtumari ti agas na! Nalipatan na kanu ngamin ti agas na ijibalayaw na. Ala. Intay kitaan nga ruti anak ko. Ay na! Aggigidanan ti problema. Sina ako na inkarnasyon ka anakan? Ha? Apay nga yangkal? Saan Awan pag naananda no sinaan niyaw. Sapay planok matan ti makisina kan ni konsolasyon. Awan matan tay balay na ijay sunad. Imbayad na iti utang na. Nadismayaak. Ay, oresyak nga ron. Jak met ammo nga dagayam sakit ni konsolasyon. Nadismayaak matan kan. Ay, saan? Di ka madismaya. Bayam asyak laang ti madismaya, Jose. Di mo sinsinaan ni konsolasyon. Oray ta napintas. Ijay to balayaw ti pag naadanda atalaw. Tanay, sina ako ni inkarnasyon. Ay, saan angkal? Ijay balayaw ti pag naadanda atalaw. Ta sina ako ni konsolasyon. Kaasi damot na awan pag naadanda. Tulungan nyo ida, angkal. Apay asyak ngay. Si kakit di Dalawlawa mo't la di balayaw apag naadanda. Itayak paya dum-dum nga giti saritaan niyo. Jose, Delphin. Ha?
Apay, kasta kayaw. Kalpasan na maalayo, di kay kayayaw. Kasta taramidan yaw. Kwa, apong, Kaya't yaw, di magamudan. ha? Bumlad dagita chan yun no kaskasanaw. Ay, di kaya gararamig. Di yu paglulukwan dagita gina. Tasyak, di makalaban yaw. Jak nagbinulan, Jose. Masikugak samot ton. Anya? Kasanungay, agkasarta ka din? Kwa, saan pa'y? Kan, apay, desidido kan aya, ang makiasawa kanyak. Di kan agbabaway. Ni, apay kung mga agbabawi akat ay ayatin ka nga ron. Kan masikugak pa yan. Kat no sa dutak, awan trabaho, nakurapayak. Di ka maupay kanyak. Kan mo di ak no daduma. Adda chimpo ana ungetak. Kan siloso ak. Agtabilak pa'y ano agimunak. Awan matirumbang apagimunam kanyak. Tasi ka lang ti love ko. Awan na pinta sa masakbayam iti denak konsolasyon. Istambayak. Kat agagat ka ngamin tapno pumintas tumot ti biyag ta. Basta awan pa kaupayakan ka, Jose. Ay, anyamot ti kas ti alutan. Nagapgad. Agsinatan inkarnasyon. Anya ana apgad. Nagbasito pa'y tinyasin ko. Kanji kinupin mo abadok itay. Pinaglalaok mo mat. Agsinatan. Duraban na ko nam, taduraban kan Delpin. Amok ngagbirbiro kalaangan iti wagas apang isinaam kanya. Ngam di nak mapapanaw dito ay. Ta, awan sa bali apag naidan mi. Ano sanda kami Kunam ngay kasarnak sa ita, sinanak. Naglalay ngamon ngay. Kaslaawan na aramida ka nasaya at kin ka. Nagnaid ka mo't ide, jay balay ko iti libre, ha? Tasaan kayo pinagabang iti dua bulan ni day? Ala, magantayo kit din. Awan day ta sina-sina nga ibagbagam. Surutun kan tumot lang iti uray sa di numan napapanam. Awan nga rod na aramidan mi kan ni ulitag ko no di tinangawat iti gasat mi. Tinaripatuklatan ti asawa. Nagpursigi ka nagtrabaho tap nadapang biyag ko iti pamilya. Alakastan, tigayem mo, Delpin. Alagagayam ditan tinagpatingkaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, parity script kaniti drama tigayem yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello gagayam na imbag nga oras yo amin. Welcome kayo manan nga agbuyak ka nagdangag dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Iti baro manan nga episode dito drama ama ng biyanang. Manipod man nga rod kani Kabsat Ricarda san napud no nagahantintay patangatangay drama ita. Ngam sakbay na manipod man kani Ferdinand Marigsa kablawan na dagiti kakabagyan na dita ilagan Telan family kan Melad family. Kan Tababan family dita Kalinga Apayaw. Manipud mat kani Rogelio Halober, damag na daytoy lang ba ti channel mo. When gayam daytoy lang ti channel toy gayam yo. Kastiman ti kuna ni Kabsat Ricarda. Dear manang biyanang, ititawan ko na suro ka 60 kas tauna ragsak ko tada naggusto kanyak akabambanwagan na alalaki. Kat day tati kanayon ko nga ipalastog iti lugar mi. Panagriknak ngamin kat napintasak, kan napigsalat ta ti karismak, nga uray mapanan ti edad ko. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Naimbag nga oras mo, Manang Carol. Adda ka din ni nanang mo? Uwan. Adda, umunag ka
Rustom, di ka masaksakitan nga madamag ko man lang. Talaga ka di napudno ka kaninanang ko? Saan mo ka di paglulukwan lang? Saan manang? Nakasagana ka amang ipanagnak iti dayta. Ikasarap ko ni nanang mo. Ay, pasensya ka na. Ay, uri asino mat siguro nga anak. Talaga nga agdwa-dwa no kaskan ka ti agaram. Wano agkursunada kan kwa na. Tane, inauna akpay nga anak na ngamsi ka. Saan matatawan ti pagibasaran iti napudno panagayat manang? Ay, sige. Mabit lang nga ron, tayabak ni nanang iti silid na. Aywan gayam! At the date mi itaken ni Rostom. Ay, dandanimot na lipat akon. Ne, nanang, kitaan nyo basit Di kay man apus iti FB, takababain. Anya kumaaya ti kababain iti dayta. Katawan mo ti daldala pusen mi asabali a tao. Agin inayat kami nga rod ken ni Rostom. Kat mabalin nyo matlat tatagin nayat nga oray saan nyo nga ipus iti FB tila nga yo adwa. Agasam mo ngamin ta ipus yu pa'y ultimo pa naging nagag, ken pa nagsinsin naklot yu. Uray ko man no teenager kayo, tamawatan basit. Ay na! Awan bibi ang ti asino man, iti kayat mi nga ramiden iti nobyo. Kat katawaan da kayo nga rod, nanang. Nang runa dagiti makamam mo kada kayo. Apal dala dayta. Awan ngamin ubing a jowa da. Adayo ngamin nga intarayak idaket. Ha? No apay mo't ngamin nga adu, timan nakibiyang at tao, managkapal da unay. Basta dagitay simple lang amin aladawan ti ipusyo Anan, tagsukat akon. Diyak ang tigusen, tamangan numatektekan ni Rostom amang ururay kanyak. Lapanarmanan ni nanang mau karol. Awan mo't manan iti balayaw. Ay na, napan man nakidatan Nay, imbag man, tadyala makidayday tar aramidon na. Huwag nga roda. Di pa'y makawalisan di ti paraangan. Idi awan pa'y boyfriend na nagdalos ti paraangan mi. Naglalang tupay ang dagiti mula na amasetas ti tasango ti balay. Ang amita awanon, di nan masango asibugan. Sumarampiting mat na di nga inam. No kaano abim makat, isumat ti panagamampang na. Nga roda. Ang amanya nga ay awan mabalin, nasukir mo no mabagbagaan. Kanya nga oras asumang pataya. Tsaka mo, uncle. Malamtumang nga tan Malang araw, agsubli akto no malam. Kasaritak man iti nalapat na di nga inam. Nakitak man ang jay postmaw manang Ricarda. Napanan nyo man ni jay hot-hot ano biyom. Unay matikas ta apang ipagpagarupam ijay nobyo kon kabagis rende. Apay, di ka mabain. Nga ibagbaga na iti taaw a sugar mami na kada di alalakay. Ay na! Nagbidot da iti dayta nga ibagbagada. Anya sugar mami? Kadno iso ti sugar baby? Ha? Adaya gasgastusek no kasjay nga agkuyog kami. Awan! Aha, imposible Jackpot yan lahat Pangala ako maiti kwartak, alaman? Oray damagam ken ni Carol aka anakam. No agdaw-dawat akken kwa na iti kwarta. Wenno saan? Ha? Jak aggas-gastos, oray piso. Tani Rostom amin, ti mangilib-libre kanyak. Apay, anya trabaho na di alalakay ka ba guys? Kadno ahente itinunwang, kas kadabak-baka jay boyfriend ko. Pasaray ikan nakpaikit di iti kwartak Ano kayat mo? Ikan kapay. Ha? Mangten ka man nga raw no da kwartam. Manuti ka sa pulam. 1,000, 2,000, ano 5 gasot. Ay, 2,000 ano da? Aday ta ti 1,000. Husto daytan. Tamang ano isugal kan ibartek mo matlaeng. Ha? Agyaman manang. Bayadak tumutlaing. Uray saanen. Tainted matla jay sugar baby dayta. Ay, big
time mat gayam jay boyfriend mo. Kunada hot-hot. Ngam saan mat gayam? Nagloko mat dagi jay amang ibagbagan. Rostom hani, igatangan nakman iti bag ko. Daan nga minin jay bag ko. Agrat-ratik pa yun, kan aguk ukisen. Ariglado hani. Basta pakaragsakam, aramideg. Oh, agyaman na my love, honey ko. I love you. I love you too, Ricarda. My love. Sweet. Oh, anya pa iti kahit magatangan ta. Kababain samet. Amangan no, maibusan ti kwartam. Saan? Ado pa iti kwartak, Ricarda, honey. Isong ibagam no anya pa iti kayat mo agatangan, gatangan ta amin. Kayat mo ti sapatos, blouse, sandal, wano anya. Kwa, uray bagpay laeng. Ta, adangin na jay kurso nadak abag, hani. Sumarunon ton ti sandal. Nagsweldo kan, Carol. Wananang. Oray nagsweldo ak, di kay mutlaikan. Ta sigurado agastusan nyo mutla para iti boyfriend nyo. Diyak kaya tamapan iti day dya lalaki ti pagrigligata ka kwarta. Apay, nagkunagamin aya nga agdawatak iti kwartam. Ah? Iso adamdamaget no nagsweldo kan. Tano saan pay, ikan ka iti kwartam, iti allowance mo. Ni, pangalaan nyo kung may ti kwarta yun, nanang. Ay kat, inted jay nobyok Ibagbagada sugar mami na kano ni Rostom. Ngam kam maliday tanga atap da. Isumat ti sugar baby. Apay, pangalalaan na iti kwarta na, nanang. Kat matmat gadan na Ay sos, di yulaan mo. Kat no big time jay nobyok. Dayta ti mangipaneknek at talaga a love nak ni Rostom. Tadi nakpulos daw dawatan iti kwarta day jay. Amo na mo ta sa nakapensyonada. No bak na nga kung no pensyonada. Mabali na kwarta laeng kumati kayat na kanyak. Angam sa anak mo ta pensyonada. Iso love nak jay boyfriend ko, anak ko. Mabalin ti agis tambay pa ilaang dito'y sangot istor mo, sinyang. Ako, na, Ricarda. Awang problema. Nananay, nagsiksi kamot hindi tasuot mo amin ni skirt. Papanam, mapangkansake di manan makidate, Ayun man, ta itreat na kano jay sugar baby. Nay, sana all, Ricarda. Sana all my sugar baby. Ang patingga kaila iti apalon asin yang. Ngamin, manmano tikas kanyak. Ang nakatumpong iti sugar baby. Wag nga rod, manmano ti kasta. Dagiti daduma, adda sugar daddy kan sugar mami da. Angam sika, sugar baby tinatumpungam. Mangipaneknek at talaga napigsa ti karismak sinyang. Nga uray bakit akon. Kita umut ngamen dagiti lupok. Ne. Nagsisipukul na pailaeng ne. Kento'y patong ko. Ne. Nabnabsog na pailaeng. Adan sama yung kabil mo, di tayo so nabsog. Nanigamakman. Ay, saan Bimabaian ka mat nga agchan-chansing. Makitam. Di mo kaya ngay paigam. Piki day ta. Piki ka. Saan mo't Ne. At daan tay sundo. O sige, panawan kan. Tasukunan na konti sugar baby. Bye-bye. Awan manan,
Nagaduman ti post nan di inam ka Raul. Dilagbain. Masurunak nga rod. Iso nga in-unfriend ko ni nanang iti FB. Ha? No kasta di mo nakita di ka barbaro apos na. Jay agkin-kinamat da iti boyfriend na iti parkay. Nga idi nakamatan di lalaki kat naging nagagda. Nakitak nga rod, uncle. Iso nga in-unfriend kon. Tauray bagbagak, di nakmula dengdenggan. Awan ba't di dakis na no maki-boyfriend ni nanang mau. So na lang ta post. Katamuna mo ti ugali dagiti tattao di ti lugar tayo. Adaw ti manakibiyang kan chismosa. Wan nga rod Di na pala nga rod i-private di account na taurean niya't ipupus na ka okay lang tawan makakita. Urayak man jay inam ta kasaritak man. Bagbagaan nyo man kidi, uncle. No mabalin siya kaya ta makiboyfriend. Sardangan na kumantikas di nga raramidan na. Awan lat pa nagtalag ko iti dayja lalaki. Kaslasaan na mapagtalkan ti rupa na. Oh, at ti kwarta mani. Wow! Dakkel sa tikita mita. Saan mo tunay? Amok kami nakasapulam ti kwarta. Iso nga ikan ka. Agyaman na ka. Talaga alav na. Takanayon nak nga ikan ni ti kwarta. Tunggal ag kita ta. Adalat ta itid mo a kwarta. Una, paniknikak apalso ti ibagbagada a sugar mami ka. Huwag nga rod. Ngam ti didaan mo, katsyak ti ada sugar baby na. Aywen, i-video taman ti panangtid mo kanyak iti kwarta. Ta i-post ko. Ha? Pailaan? Wen, tapno maamuan dagiti tattao asika ti magmangtid iti kwarta kanyak. Tapno mabainan daman. Malala, alaam manuntoy kwarta. Ta i-video ta bayat ti panangtid mo kanya. Manang Ricarda, anda ibagbaga ni Carol nga anak mo kanyak. Anya day ta kabagays. Di na kayat maki-boyfriend ka. Di na kano kayat na dya arostom aparakin ka. Kat, anya ita? Di kanto nga ta maisagmak anak relasyon iti da dya alalakay manang. Ang mga no panawan na kantaw. No isukat na kantaw. Kat agsangit kantaw. Si kamot lati agbali na kaasay no kas pangarigan. Ha! Di dan tumaaramid day ta kanyak. Ta love nak dayjay. Kat no kanayon nak nga ikan iti kwartak. Inikan nak nga rudmanan itay nagkita kami. Ha? Dagito'y maniti inted na kanyak. Nala. No kayat mo akat ikan kamanan, Rene. Ato'y ti sangaribo. Igatang mo iti sidayo. Thank you, manang. Rusak lamay sa, no, anya ti pagragsakam. Aramida manang kao. Kunak nga ron ka ni Carol, ani na ka mabalin alapdan, iti kayat mo nga aramidan, taasan kamot nga uping. Amumati na sayat kan saan, di ba? Kadwan man! Alamanang, aramidem na tati ammo mapagragsakan, kan pagsayatam. Apay, Carol, anya ti ibagbagam ijay uliteg mo. Di mo kano kayat maki-boyfriend. Apay, maperperwisyo ka aya. Apay aparitan nak nga gragsak. Kan namin nanon nga imbagak ajak pulos inik ka ni Rostom iti kwarta nga uray binteng. Iso ti magmangted iti kwarta kanyak kunak manen. Apay lang amin na makirelasyon kayo ka bakit kayon? Awad bibiyam mo. Aramidag ti kayat kong aramidan. Agkasar kamin ka ni Rostom. Anya? Ay sus di kag dardarasudos. Ang mga nagbabawi kay to. Anya kumangay ti pagbabawiya. Nasingput ni Rostom kanyak. Di nakpay pulos pinasakitan. Di kam nagap-apa apulos manipod adda nagkinaawatan mi. Nanang. Agkasar kami nukunak, agkasar kami.
yawid ko ni Rostom dito'y balay. Naikit pa panam nga rodain kaanakan. Agbordingak pala ili, Uncle. Tas asidag itayan ti trabaho. Jak kaya takabalay tinobyo ni Nanang. No kasta inyawid naan. Wan, Uncle. Kasangsang pud day di balay iti agsapa. Iso sinapak mo tirimwar ang nagsapol iti pagabangak iti ili. Ay na, apay ngay, apumanaw ka. Jay boyfriend ti inam at ipapanawam. Si kakat ti pumanawain. Makamudan iti biyagda. Basta lumasinak pala iti pagnagdan, Uncle. Agsarita taman iti nalapat, Rostom. Anyat pagsaritaan ta, bayaw. Di nakpay laaw-awagan iti bayaw. Tadi kay pay agasawa iti kabsat kaw. Ha? Talaga ka day, desidido ka mangikasarit iti kabsat kaw. Uwan manong. Ay, ayatek ni Ricarda. Di mo ito nga talokwan. Di mo pagsangitan. Saan to Apolos, manong? Anyat ti kinayat mo ka ni Manang Ricarda. Kat saan mo tabak nang? Kan bakitan. Nasingpit kan nadungo kanyak, manong. No bilang kumapsut tao. Di mo ito nga panawan. Saan to Apolos, manong? Siyak ti mang taripato kan kwa na. Bayat ti panagbakit kan panagkapsut na. Ngalang araw. Agi pakita kanto man kanya kiti pamanaknag. No talaga certified single ka, Rostam. Damag ko nga agdendun na kanunda Ricarda kanti sugar baby na, Rene. Wain kakasinyang. Natangkan naman ti ulo na. Di yung mabalinalapdan ti kayat ng aramidan. Basta laki diawan sabit di lalaki. Barumot kit day. Limawa ta kiti pamanaknag amang ipakita abaraw. Katadamay na ipakita na. Ay kat talaga nga roda na in love kan ni Ricarda, ah. Wan siguro Ta kanayon na ba't ngay kaniti kwarta ni Manang kaw. Isa talaga siguro alam na di kabsat kaw. Kitno talaga kayat dantag simpa. Makambuda. Sinyang, si kanto ti maysa nga abay inton kasarmiken ni Rostom anya. Kaninang meten, ah. Anya, ay na. Agni nang aklatan, saanan day taabay. Basta si katimay sa nga abay, tapasig ababaket ti alaek nga abay mi. Pasig mo't nga min alalaki dagiti kakabsat ko. Dagitay mo't kakasinsin ko ababay, di damot kayat. Iso da kayo man laengen, mang marmarites kanya ti alaek nga abay. Ah, ano kasta talaga nga agkasar kayo ni iti boyfriend mo? Wen nga rod, agparti kami to iti maysa abaka, maysa anwang, 5 ababoy, ken 10 akalding. Ay na, ingrandi nga rod ti kasaryo, ah. Nagado ti sagana. Oh, na! Isu nga oray awisem amin akakabagya mabalin. Tapno saan amabangles ti sagana mi. Jay boyfriend mo taggastos? Ay kat, siyempre, sino pa'y kumangay? Awan makuti akwartak sinyang, ni Rostom amin ti aggastos. Nalpasan ti kasarta, Ricarda. Talaga saan ang nagawid di anak mo? Saan na di maray iti kasarta? Wen nga rod, No isun tumot ti agkasar, jak tumot dumartar ay. Ha? Ewan, sa di no abanda ti budeng ti dagam dito, hanay. Ijay pa'y abanda, ijay. Ijay ayan ti puon ti dakkelamangga. Nikit, nalawang arod ti dagam Ay wana Nilaeng kaarol ti kagudwak tita. Inted mo kuman ati tawid na. Ay wana, nalpasan. Naipanagan pa'y kenkwanan ti tawid na kanyak. Nasayat nga rod. Sapay nangina ti luoti dito'y abanda, taas si dagi di ili. Kan igid ti kalsada. Wana, adu ti mayat amang gata ang agam, jak kayat nga ilako.
Naimbag nga oras yun, Nana. Dito'y ka diti balay da Rostom Mutsur? Wan, ma'am. Apay ka di. Siyak ti asawa na. Da kayo gayam. Ada ka diti asawa yun, Nana? Kaya't may kumama kasarita. Nakaturog mo't, ma'am. Gamno na patag ti bagayo, ringet. Uwan man, Nana, tani. Ada problema iti inlon na akwarta. Ilon? Uwan, Nana. Dakil nga minagatad ti inlon na. Kat manipod naglon, saan apulos ang nagbaybayad. Aniya? Nabayag, asinapsapol mi ti balay na. Tajay sigud apag nanaudan na, kat pinanawan na gaya man. Apay, manuti inlon na ya, madam. Ay, dakil agatad Nana. Iso riingan nyo langan, takayat mi ang makasarita. Apay ngay, Rostom. Nagdakal mo't gayam ti utang mo. Sala may sa tinagot utangam iti kwarta. Inwaras mo mo't gayam tinaglonam. Kwa, wan nga ron. Ay, problema mo't ti kastoy. Singirin na kaun. Kasano nga ta nasurutan dati ayan kaw. Ay, kasano nga'y daytan. Anyat pagbayad mo. Kwa, tulungan na ko mga agbayan ni Ricarda. Tangay agas sawatan. Pag tinulungan ta ko maabayadan na iti utang ko. Diyak kaya ti mabalod. Ipabalod dak no diyak makabayan. Apay ngaya di mo imbagbaga adakil gayam ti utang mo, Rostom. Nangususaram aya iti inututang mo. Kat inintad kumot kan katidaduma. Kan tinaigatang iti sagana tayo di kasarta. Ija iti napanan na iti daduma nga inututang ko. Aniya? Iso ang makitinulong kang agbayan. Tadwata ang nagnumar ka na di akwarta, Ricarda. Ila ko mo di daduma adagam. Ta iso ti pagbayad ta. Anya? Anya nga, di husto di atap ko, hindi. Nadlaw ko pala, hindi akaslasa na mapagtalkan titigtig na dyan asawa yung. Kasano na ito yan, anak ko? Sabay nagkasar kami. Ay, katsangwan nyo, aday taparikot yung. Karol, anak ko. Kundi palastog kayo, hindi nga da sugar baby yung. Anya nga ita, minaysaan na kayo magayam. Ila ko kun ati na dumaadagak anak ko. Ta iso ti pagbayad mi. Total, nairano dakmat iti inut utang na. Ta inik-ikan nakmat iti kwarta. Ay, san? Di yu pakibiyangan ti dagayo nanang. Siyak ti matong palitagon daway. Pagbayad lang, iti utang ti dagayaw. Naglaingan nga day tataw. Sana mabalin. Ay, kano mabalod kaya nakaw? Kabaybayan niya mabalod Ikaron na iti inutang na iti pagbaludan. Anya? Saan nga rod ngayon palubos da anak kwa may lako ti dagak, isa kapilitan na naibalod da sawak, tawan mo't pangalaan na iti pagbayad na iti nagado nga utang na. Insang sangit ko tinakaro apan nagbabawik, gapo iti biddot ana aramid ko, ti panagdarasudos ko, ken ti panangipalpalastog ko. Isa kas lalom na dak iti bain. Naglabas ti adu atawan, nakarawar ti asawak iti pagbaludan, ngam di nan impakpaka mukada kami, namuan milatan iti sabali a tao, kat sana na nagsublikan niyak, kat nadamag kulatan na ng asawan iti sabali. Kasta kayat ko tagdarom ngam binaybay akon, total bakit akmatan. Alakastan, tigayim mo, Ricarda. Alagagayam ditan, tinagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para iti script kaniti drama, tigayam yon, Jenna Almoite. Thank you manan, kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyana!
Hello gagayam, kumusta kayo manan? Sapay kumata nakaradkad ti Tunggal Maysa. Kabarbaro manan na drama ting kay mga gan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. At ti manan ti gayam yo ang mga kakamakas manang biyanang. Ngamsak bay ti drama makablawa mampay da Rebecca Ayochok and family dita Bontok, ni Roda Baradi dita Herona, Tarlac, kan ti pamilyana. Kastamutan kan ni Jovelyn Milet kan kadagiti parents na dita Kalaocan, Quezon, Nueva Vizcaya. Manipod man nga rod kini Kabsat Eli sa napudnanagan tintay drama. Kasto iti kunana, dir man ang biyanang, dito'y lugar mi aga asidag ti babalay. At da kaaruba mi akanayo na kaapat ti amak, tatunggal ag kapiday ti balkon, ag sinsin nung batda. Rugyak man nga rod, ti ag salaysay. Ilay, apay asino di lalakay, akanayo na mapanitabalay na nanam amir na. Ha? Asino a lalaki tatang? Di kanayon anak kamotor amap mapandita. Way, isaw. Apay asino na jay? Agar aram nga tak ni Tese nga anak ni nanam amir na. Diyak mo Apay aya. Uno, agsing-singer itilon. Apay naglon nga tadamir na. Diyak mo tatang. No delivery boy might. Awan mat imut na mapanditan no kwa. Ima might na mapandita balay da. Ket amangan no kabagyan da Namagam tuman ka ni Tesay. Alright ha, kaistorya amot ni Tesay. Saan? Namagam to anya. Ni, apay aya nga interesado kayo iti day siya lalaki. Ha? Ay, awan. Madamag ko lang mat nasakit nga minti matak ang makakit-kita. No, kanayo na mapandita balay da jay. Bayan nyo, tadamagak to, tatang. Tesi, anyat si Dayaw? Ay na, nagangir ni nanang ko iti red beans. Sinagpawan na iti tinuno nga ikan. Kayat mo, tama nga laak, Eli. Ay, agpada tayo iti linuto si Daan saanan? Kastamo ilat si Dami. Aywan, madamag ko man laang, Tesi. Asino di lalaki akanayon nga umay dito'y balayo? Agar-aram kan ka day, Jay? Ala, saan mo ta? Asino nga rod nga day, Jay? Kabagyan nyo. Saan? Agar-aram kin ni nanang. Aniya? Kastaya? Ay, kunaklano si Katar-arman na. Nga, madlaw mga ubing day, Jay, ngam ni Nanamir na. Talagang ubing tain inauna ni nanang ko iti 15 atawon. Kastaya. Ay, sabagay, napintas mo ngamin ni Nanang mo nga uray bagatunan niya. Una, adupay laang tilalakay nga agcrush kan ko na. Ngumday jay samot alalaki ti kayat na. Adu ti aggandat nga umay mang pasyar kan ko na dito'y balay. Ngumdi na kayat. Gapo ata lalakay dan. Dayjay mo ti kaubingan nga agar-aram kan ko na. Aya, kat inaklunan. Jak amu Di namot ibaga ti agpayso kanya. Amu na ngamin ajak kayat dayjay aparakan ko na. Ay, makinobyo da, ubing pay. Tay kumamot katauban da O anya, nagkapukan ni tabalay da nanam amir na. Dinamagmaw no asino di lalaki akanayo na mapandita balay da. Wentay, Ha? nalaing ngamin nga agdala ni Nana Mirna. Isu nga adulat tatag kursunada ken kuana. Ubing mat na dya lalaki ngam isaw. Imposible Amman, tatang. Agar-aram ka ni Nana Mirna dayjay. Ang mga no kaya't nala kwartaan ni Mirna, isungar-arman na. Ta pensyonada ket ngarog ni Mirna. Diyan mo awan pa kibiyangan tay ditan. Biag dadaytan, tatang. Ay, Ni. Apay akas tati jaryo ngay. Kasla kay nalpay nga anyan. Bigla mo't akas laglaladot kayon. sumarampiting mat na ta bakit Mirna. Bakitan nga agpapaaram pailaan. Dila agbain. Inaklon na siguro isa kanayon di tabalay na na dya alalakay.
Baybayan nyo ano kasta ti kaya nangaramidon. Anya ko mapakibiyangan tayo kadakwada, kat karo ba tayo maalaida? Ay na, nagmayata talaga tagkapi dito yung balkon no kasto'y abig-bigat. Na, apay aya ka na yun ka makigidan kanyak ngagkapay si ka, bitoy. Tunggal agkapi ak dito yung balkon may makigidan ka ngagkapi dita balkon yaw. Sana siya ti makigidgidan. Sika. Ah, Siguray nakasto ti aramid ka niya. Sika, tinang tulad kanya. ay na, agraraman ka mo, talaklakayan. Pagan ano kumamot timang tulad-tulad kan kangay. Katagpay sumay, siksiputam amin ang karaw-aw. Ay, saus! Baliktadan tilubong! Sikat ti managsipaw, sana siya. Man nakibiyang ka, laklakayan. Tala ka man. Anak ko mati binibiyangak kin ka alaman. Ang graraman ka mo tabak-bakitan. Feeling mo si kakarayon tiyan ti atensyon ka. Ipagod mo man kiti na kita asam na kanayon na agrugit dito sangot ti balay ka. Ay, na, kanayon na nakapagod na gitaasok. Italaan ngayong bulos ko, tapno makaliwak sa idamay. Oray sumagmamanula minutos. Una, hanggang dito yung ti pagrugitan ka. Uray kumaano darusam. Ayan, ti ebidensyam. Naisuro na kita, sumay. Ang muda, ti pagrugitan da. Si kaki dia, dagita pusam nga kay wara. Umay dagkallo-kallong dito. Awang babayin dagita dingwan. Imaladay ti amo da, ha? Sika cawan babain na. Bakitan ang gumaras gay. Si kangay, laklakayan ka ba ding? Uy, nanang, asino man ti kaapayo ditan. Umunag kayon. Uray ta na ibusyon ta kapeyo. Kababain ti kastangar aramidan nyo. Narugyan nyo man ti makiapan. Day tala kay bitoy tim mo na. Sumanaw, kawa mamadingar aramidag. Laklakayan alawat. Alakit din, sumrag tayon. Tamamigat tayon. Nakaluto ako. Apay atunggal agkape kayo di tabalkon. At dalat ta kasinsin nung batyo, tatang. Idi na minsan, ni Tata Heleno. Idi kwan, ni Nana Juaneng. Sa ita, ni man Nana Mirnan. Sigaw apang pangaganak na ita, Mirna. Ngam itala at tinutupak ta, napunwa na ka. Laklakayan kayon. Ngam day tapay la makiap-apat ar aramiden nyo. Liklikan nyo man ti makiapa. Tapno saan kayo ama stress? Enjoyan nyo kay di tinabat-bati apa nagbiagyo. Ag-relax kayo. Agragsak kayo kay di. Kasano nga gragsa ka, akno kastamod ti klase ti karuba. Kaya di yung amin pampansinan. Ignoran nyo. Sana sika ti pakapaspasamakan ti kastaw. Isuan nala ka lang nga ibagam ti kasta. Tesay, ayan tay kapi ko ngay. Ato yun, nanang. Ramanan nyo ano, husto ti timpla na. Nasubra aksa ti asukar na. Nan. Husto mo, mayat. Sakto laang anak kaw. Ala, panawan kayo nga rodan. Tainak ituloy ti agluto. Nalanak kaw. Ay na, nag-iimasa talaga tagkape. No kasto'y a medyo nalamag baset. Ay. Ay na. Ano, talaga ti gumaratigit, ababagit ita. Na, apay, asino man ti pangpangagamditan si ka, bitoy? Ti agsile, mga sangan, siyempre. Bakitan dalangarunan, agpaaram da pailaan. Piling kin-ijer da. Na, adumat ati lalakay di taman nakibiyang. Adapay atiw da babae. Nagatal ti dila da alumanawat.
Di da pa'y lagadil na kita dildila da. Sika at yung gardel. Nay, apa kasta ka. Sika magayam ti masilyan. Sika tigilte. Awan ka na baga ang ilunod kanya. Ilunod mo, tabagbagay. Bakit ang ang pampanuno? Nakarkaro ka ah. Umapal ka lang tawang ngamin armam abalasang. Angam siyak, at dagar-aram nga ure bakit akon. Kau ubingan na pa yan, dagar-aram kanyak. Piling mo lang na ita. Ngam kinapudno na. Diyay tension mo, sa almanan na. Napal mo lang dayta. Be. Awang ngamin inspirasyon na. Sarampitin, bakbakatan, gatan, karangkang, papansain. Sika! Nanang, adamanan ni Gerald. Ibagayo man tagpaiso. Inaklon nyo ka din day nga agar-aram kada kayo? Saan pa yan ako? Medyo agalanganan na. Magta ubing mga dayungam siya. Kat, baste din yung aminan Tapno sardengan na kayon asar sarungkaran. Wanto, saan pa nga ita? Bayam nga karasubli dito'y balay. Pero huisyo matay ta lalaki. Isupay ang mailutlutuan kun pagmirmeriendaan. Ay nadi ka kadiag kaskasta. Maditi agim emote, anak ko. Umay ka, Gerald. Tadi ti balkon ti pagsaritaan ta niya. Ha? Makitkita mo dito eh. Makita na talaga iti lumabas at tao. Kanya kuma, awam mo dakas nga raramidan ta. Agsarita talaang mo. Kaano nga'y ngaklunan nakmer na? Nabayaga kung agar-aram kan ka. Di nakadikaas yan. Ibagam man tagpaiso kanyak, Gerald. Ay ayatan nakadi talaga. Ang mga nutay pensyon ko lang ti kaya mo. Ay pasensya kan ang prangkaak lang agsasaaw. Anya pensyon ng ibagbagam. Tsak tupay ammo ngagpinpensyon ka. Ha? Aya? Aus, di mamaw. Naibagak samag kang kaiting. Samot Jak ammo day tamir na. Saan man? Amom, Gerald. Saan nga road? Basta timakunak, tingitingag pa anay bagtiriknak. Ngamkit day, nawaya ka lata nga umay dito'y balay. Anytime. Silulukat to'y balay mi para ken ka. Agyamanak. Ngam pangaasim ka di Di nakparigato ng mirna. Aklunan na kaun tagasawatan. Ha? Hey, salakay! Nagito'y aso yun, ipagod yaw. Umay na ang rugit nito'y parahangan may. Ne, agung-ungat ti karuba yung mirna. Di mo ikaskaso dayta. Ha? Papansin lang dayta alakay. Ala, ituloy ta kay di tagsarita. Ay, dumandun ka man dito. Kagabay tangag tugaw. Umay ka, Gerald. Nakaumay kamot dito'y parlor paribitoy. Anyat ipaaramid mo. Kwa, lete, agpakukuak. Ang mabalin ka lete, home service. Ha? Di ka pala agpakuko dito'y. Eson tumot lang nga imay ka dito yan. Kwa, ang dardarasak nga may. Adapay nga min papanak. Kano kayat mau, dagasin ka nurumwar ka dito'y parlor mau. Ta agkuyog tan nga agawi di balay. Ha? Ay kat mabalin latamot pare. Sige nga rod, dagasan naktulatan. Pagkukwanta nga'y bitoy. Dito'y balkaon. Ang sakbay na, agkapita pa'y. Umay ka, ta agtugaw ta dito'y. Ay na. Nagsayatan. At dapay pakape na. Wala, tapno nagagot ka nga kukulitay. Mabitla nga, tay nakalaan tay kape, kan tay meriendaan ta. Uy, nanang, anyat sirsiripan nyo dito. Ay, kwa. Umay ka kaday. Mabigbig mo di kadwan ni tatam abito'y di tabalkunda. Jak ngamin mabigbig. Jak unay makita.
Ay na, kasano nga rod ama bigbig no makita yung kat nakarikap mo to'y tao apag sirsiripan nyo. Lukatan nyo nga Nanay, nagloko kan. Apay nga alino katam. Ay na si Kabat. Pasablugan na paibot bitoy. Mahal, talaga ang nagpintas ka, lete. Nimot gayam nanali ti ama ni Curista nanang. Adamang amampang day tabakitan niya. Ha? Apay mo't nanang. Kita ma, kumanatawa sa rampiting. Ha? Kat gagangay na naragsak siguro Nananan, tainakman alaan jay hos. Agsibugak man kay di iti masitas ko dita paraangan. Ay na, nagmayatag. Ang dapay kayang pasurot na foot massage lete. Ay katun Hay, hanya day jayan ngay. Nagkapon day jada noom. Ay, Mirna, anya ka matang. Apay ngayon paturong mo ti husyo di ti balkon ngay. Parsyak lang day ta. Gagangay na atag sipsibugak kang garaw. Apay nga minakundi si Bugay ti mulam kat kalkalpas la ti tudo itay. Hawa bibiyang mau. Ala, ituloy mo ti panang masahim iti dapan kulit ay. Tani, mabang-aran tirik na. No. Hello, darling. Ay, umay ka dito'y balay. O sige, nga, taw na, ayan ka. Okay, I love you. Ha? Eli, anyat amom arason, no ape akanayon nga aga padagiti dadakkel ta. Diyak mga rod amo, Tesi. Mayat matilin nangan tang anak da. Nga bisuda, saan da nga agkadut-dutan. Uy nga rod, kinapod no na, masikuranak maten iti kastingar aramiden da. Ay, anya nga taya ti rumbang aramidan ta, Tesi. Mang panunot taman iti wagas. Tapno agkapiadan. Binagkat yung man takapi yung tatang. Pangipanan yung manan. Inakman agkape di tabalkaw. Mapangkay man di tabalkunan. Kalpasan na makiapa kay manan. Dito'y kayong kusina ng agkape. May mayat agkape iti balkaw. Ay na, makiapa kay tumanditan. Binigat lakas na taramid yun kanina na Mirna. Tunggal agkape kayo di tabalkon. Agsinsinong bat kayo. Apay ayakas ta kayo. Basol ko aya. Basol na jamir na. Isaw ti mangirog-rogi iti apa. Apa-apaan nak. Nalastog nga men. Ta nakabingwit iti ubing a boyfriend. Sana pa'y kanong inaklon di agar-aram kan kwa na, tatang. Anya asaan. Inaklon na. Nangag ko nga raw nga nawagan na iti darling iti cellphone. Nag-I love you pa. Anya? Bakitan nga gumaratigit pa lang. Dila agbain. Ay na, adang agpay so nobya na ngambakbakutan mata. Asinaw ti pangpanggagam di tamir na. Siya. Ti agsile, magasangan. Uray bakit tanapintas ay. Sexy bay. Napunaw. May mayatan ti kasya. Ngam tay ubing. Anobyaw. Mayat kay diti ubing anobyo at akapigpig saan na pailang. Day talakay ngay. Nakulbutan. Eket uray si ka. Nakulbutan. Apay ti kunam ubing kapay. Kapanunot mo ati ubing. Isutamaw. Sika ati ubing-ubing. Tadi kag matmatchor. Nalalayang pa yung agpanuno di grade 1 ngam sika. Nanang, gusto daytan. Makarangrang kayo. Tunggal agkape kayo dito'y balkon. Makiap-apa kayo. Anya matikas ng arami dyan. Di kayo laagbain. Hala, umunod kayong tatang. Darasan nyo. Di kayo lagbay ni tigas na araramigan nyo. Ala, pastragam taman nakiapa nga amam Eli. Tama nga no anya pa'y ti maaramid ko kankwana. Kat, pada sa madang rantiamak. Siyak ti makalaban mo, Tese. Day tayo na mati bagbagam. Kat, anyat kayat mo? Agis paring ta? Kawa na. Day talaga yam.
Agrom nga minantay na mga papay tama. Dahil na amam, ti mga apakin ni nanang ko. Nita, kasta gaya ma. Umay ka mga ron. Sa anak nga patiukan ko. Ay, na, di ka kwid ng ay, sospitoy. Tulungan na pa na mga nawag ka na kityanak ta. Usulitan, Eli. Ulit kayo na yan. Hustaon! Papanaam, Tesey. Sungatak dayjay nga Eli, nanang. Jak unay nakabalos. Ay, nasaanan. Hustaon, di kan makiapa. Eli! Rumual ka dito balayo! Taagrin ni Sukta! Juan! Umay ka dito parangan, tag-ispaling ta ditoy. Ha? Ay na, bitoy! Anawag tanak mo, tanawag mo to anak ko! Wan Mirna, ang sinukat pa. Sikat yung mga naway ti anak ka, taanawag mo ti anak mo. Barang denggan na ta. Ay, sige, bitoy. Basol yung amin dayto kat nanang, tatabi toy. Gapu iti panagap-apayo. Iso ang mairamraman kami nga anak yo. Ah, Ha? Kape, Mirna. madaman ti panagkapek, bitoy. Diyan anak mo nga'y, anda dita? Nakaturog pa eh. Ay, madanaganak. Ang mga nubigbigatan man nandiyan anak ko timang sungat iti anak mo. Wan nga raw. Saan da pala makamove on iti panagapat ah. Ay, unay mo to nagitang anak ta. Makapada nagdamad. Mirna, liklikan tangaminen ti agapa. Tapno sana may ramraman na iti anak ta. Akut si kamot lati urayak amang ibaga iti daytakot. Si kamot ngamin, kanayon nakapanggan idi. Wan tadamot ngamin ubay nga boyfriend mo. Saan ko a boyfriend day jay? Kanya kon pinaumay di tabalay ta naamwak nga adugayam ti utang na. Kat amangan ko nak no aramatan nakla nga mangbayad iti utang na. Sika kidi Adan sama nagkinawatan yun ni Jay manikurista nga ayabam dito balayaw. Awan, jakmat inaram na jay. So kinaklaang na jay. Mirna, sure iti amin Basol ko ti amin. Ngamen, saan asikat in kasar ko inday. Amumat apinikot dakla inday. Ala, wanan, lipatam daytan, bitoy. Tangay agpanatan abalaw. Apay no sublyan ta tinapalabas. Si Kaman, bitoy. Nana, nga da kay manditan. Madamdama, makiapa kayo manan. Ay isaanan, anak ko. Tapis kamin ni tatam abitoy. Wan, tayo si balasang kao. Nagkapya kami. Iso pang nga asiyo kumata, agkapya kayo mutan iti anak ko, wan. Di kay kumaagap-apan, balasang kao. Nukasta? Ag-ex kayo? Nana Mirna? Tatang? Wan, anak kao. Makita yo. Ag-ex kayo gayam. Ngum kanayon ti panagapayo. Kasano mo ngamin kat kanayon nakapanggan ni tatam abitoy anak ko. Wan tagim imo nakit nga raw. Di naklamaawatan nun, Mirna. Kat, anya nga ron ti plano yung itatatang? Kwa, si kanti mangimbaga, Mirna. Sikan, Kwa, plano may asublyan na palabas may. Anya? Kat, ada kayo dayta. Total, agpada kayo mat-anawaya. Awan problema kanya. Hala nga ron, pagsaritaan nyo na yung bagtiplano yung tarumwar kami bit kini Tessie. Ikanda kayo tigundaway yung agsarita. Ala, rumwarta pa ilaang Tessie. Un Eli. Mayat tiwagas ta Tessie. Nagkure. Un nga Rodeli. Kamaudyanan na. Nagkapyada matlangan.
Kasta unay ragsak mi kan ni Eli ta nagkapyamot laangan dagiti dadakkel mi. Naurnos da nga rod ti bagbagida ket nagkinaawatan damanan. Isa pinagkasar mi idan. Nagkasar da nga rod ket ita naragsakdan ngagdandan na. Alakastan tigayem mo Eli. Alaga gayam, ditan tinagpatinggaan, dayta pakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyanan! In your nose, para iti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, God bless, iti tunggal maysa.